Hrišćanstvo i psihologija u zagrljaju demona bluda. Miloš Blagojević. Gledanje pornografije utječe na naš pogled na žene, tako što ga čini da ih posmatramo kao seksualne objekte, a ne kao ikone Božije. Sveti Grigorije Palama, pišući o strastima, između ostalog navodi da se deterodni prirodni nagon zapaža već kod odojčadi. Naš poznati dečiji psihijatar Svetomir Bojanin dodaje da s obzirom da to pripada našoj prirodi, ne podleže osudi jer je stvoreno dobrim Bogom, da bismo mi kroz njega, to jest Boga, dobrim delima živeli. Otuda to nisu znaci oboljelosti duše, oni to postaju tek kod onih koji ih zloupotrebljavaju. Nagoni u čovjeku su izraz njegove primarne potrebe za životom. Sveti Grigorije Nisijski tvrdi da se u polnim udovima čuva besmrtnost ljudskog roda, jer svi drugi delovi tela vrše raznolike uloge i održavaju život, ukoliko se njima ostvaruje čulna i delatna moć, dok polni udovi vode brigu o budućnosti. Zbog toga je posao smrti bezuspešan. S obzirom da čovjek vidljivi svijet poznaje čulima, naučnici tvrde da čak 80% podataka koje naš mozak obrađuje dolazi iz čula vida. Iz tog razloga je bitno u koga, odnosno u šta gledamo. Jedan američki psiholog je 2009. godine želeo da napravi eksperiment gdje bi ispitivao utjecaj gledanja pornografskih filmova na mozak i ponašanje mladih, ali nažalost nije uspeo jer nije mogao da formira kontrolnu grupu koju bi sačinjavale one mlade osobe koje ne gledaju porno filmove. Većina američke dece već na uzrastu od 10 godina gleda porno filmove. Koliko je utjecaj pornografskih sadržaja štetan, govori nam Ted Bundy u posljednjem intervjuu pre nego što je osuđen na smrt na električnoj stolici zbog priznanja da je ubio i silovao 29 žena i devojaka. Smatra se da ih je bilo oko 100. Tom prilikom je rekao da su svi koji su se nalazili u zatvoru zbog ubistva i silovanja bili zavisnici od internet pornografije. Dolph Zillman i Jennings Bryant su 1980. godine sproveli veoma dobro istraživanje iz koga možemo da saznamo šta to pornografski sadržaj čine našem mozgu i na koji način nas demon bluda ili pas sladostrašća, kako ga naziva Sveti Jovan Lestvičnik, porobljava i zatamnjuje um. Proces senzitizacije i desenzitizacije koji se dešava tokom gledanja pornografskih sadržaja utječe na prefrontalnu koru velikog mozga. Ovaj region mozga odgovoran je za našu volju, regulaciju ponašanja i donošenje odluka koje se temelje na mudrosti i moralu. Kontinuirano gledanje pornografije utječe da ove funkcije oslabe i onda ne postoji ništa što nas sprečava da žudimo za pornografijom. Zaista osoba osjeća intenzivnu i snažnu potrebu za pornografijom, tako da kontinuirano konzumiranje ovih sadržaja djeluje kao erotoksin, kako ga naziva dr. Judith Ristman. Neuronaučnici ovaj problem nazivaju hipofrontalnost.
osoba više nema kontrolu nad svojim ponašanjem, već postaje rob strasti. Isti naučnici navode i nekoliko sljedećih nalaza. Kao prvo, gledanje pornografije smanjuje naše seksualno zadovoljstvo. Ono nas obučava da želimo raznovrsnost i pod navodnicima dizajnirani seks pornografije više od vođenja ljubavi koje doživljavamo u braku. S obzirom na dostupnost internet pornografije, mladi, a i stariji za samo nekoliko desetina minuta mogu da pogledaju toliki broj obnaženih tela koje mnogi u doba pre pornografije nisu vidjeli za ceo svoj život. Drugi značajan nalaz govori nam da nas pornografija udaljava od stvarne povezanosti sa osobom suprotnog pola, na taj način što nas uči da emocije odvojimo od seksualnog iskustva. S tim u vezi, prema navodima Vladimira Dimitrijevića, američki filozof Alan Bloom zapaža da studenti nisu promiskuitetni, niti se upuštaju u orgije ili neobavezan seks, kako se obično smatra. Uglavnom održavaju po jednu vezu u jedno dato vreme, ali većina ih ima nekoliko u nizu. Ljubav ostaje van njihovog iskustva, suviše su dobro upoznati sa seksom da bi ga pomešali s ljubavlju. Današnji mladi ljudi se plaše obavezivanja, a suština je u tome što ljubav jeste obavezivanje i mnogo više od toga. Mladi ljudi, i ne samo oni, proučavaju i upražnjavaju jedan obogaljeni eros koji više nije u stanju da uzleti i koji ne obuhvata čežnju za večnošću. Zanemim kad vidim kako se par mladih koji su zajedno živjeli tokom studiranja rastaje uz stisak ruke i kreće u život svak u svoj. Oni imaju pod navodnicima vezu neljubavi. Veza je siva, bezoblična, nagoveštava neki projekat, nema utvrđen sadržaj i ogledna je. Postoje i oni 16-godišnjaci, dečaci i devojčice koji više ništa nemaju da nauče u erotskom. Možda će postati sposobni stručnjaci, ali je njihova duša zaravnjena. Također, gledanje pornografije utiče na naš pogled na žene, čini da ih posmatramo kao seksualne objekte, a ne kao ikone Božije. Podsjetimo se Evanđelja koje kaže da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svome. Sveto Evanđelje po Mateju. Pored toga, pornografija nas čini nesigurnima u stvarnoj komunikaciji sa ženama. U knjizi Smrt muškarca znameniti psiholog Filip Zimbardo navodi da većina mladića ima problem da započne komunikaciju sa ženom koja im se dopada. Kod njih je prisutan ogroman strah od odbijanja i potpuno odsustvo akcije i inicijative ka ženama. Nemački neurolozi Univerziteta u Berlinu su skenirali mozgove 64 muškarca magnetnom rezonancom, a zatim su ispitali njihove navike gledanja pornografije. Ispostavilo se da su muškarci koji najviše gledaju pornografiju imaju jako smanjen deo mozga koji se zove striatum, a koji je zadužen za motivaciju. Ovi muškarci nisu samo demotivisani da prilaze ženama, već su generalno demotivisani za bilo kakvu akciju u životu, za razvoj karijere,
napredak u bilo kom smislu. Autori su izdvojili još 2 nalaza vredna pomena. Gledanje pornografije nas čini manje osjetljivima na nasilje. Također, konzumenti češće pokazuju sklonost verbalnoj i fizičkoj agresiji. Posljednji, ali možda i najznačajniji nalaz, govori da nas gledanje pornografije tera da sve više gledamo pornografiju. Naš mozak žudi za novim sadržajima, često sve eksplicitnijim i perverznim. Tako doživljavamo instant zadovoljstvo gdje je potrebno da samo nekoliko puta kliknemo mišem, ne ulažući nikakav trud. Ali kao i svaki greh, nakon kratkog perioda zadovoljstva baca nas u očajanje. Pored nalaza Zillmana i Brightonove, drugi naučnici navode i sljedeće negativne aspekte ove navike, a to je gubitak samopouzdanja, povlačenje iz socijalnih situacija, glas postaje tiši, smanjuje se seksualna želja, postoji teškoća da se održi kontakt očima. Mladi koji su shvatili pogubni utjecaj pornografije, udružili su se i osnovali pokret pod nazivom NoFap, gdje govore o svojim iskustvima nakon prestanka gledanja pornografskih filmova. Navest ću samo neke od ogromnog broja dobiti koje navode. To su bistriji um, povećanje energije, bolje kratkoročno pamćenje, razgovetniji govor, iskreniji i širi osmeh, bolje sjećanje na prošle događaje, porast osjećajnosti, porast interesovanja za različite stvari, povećanje motivacije, veća privlačnost ka suprotnom polu, veće samopouzdanje i sigurnost u socijalnim odnosima, bistrije i življe oči, osjećanje da smo vredni i privlačni suprotnom polu. Apostol Pavle nam govori da ako čini rukoblud, neće naslediti carstvo Božije. Rečeno je, zar ne znate da su tela vaša hramovi Duha Svetoga, koji u vama obitava, koga imate od Boga i niste svoji. 1. Korinćanima 6. glava 19. stih. Autor je diplomirani psiholog. Izvor pravoslavni misionar.